Be Asia Prussia kedak banyo yang ji thong kebala ke jingkot sheneng ke jong blay ha ukres jisu ngabe Asia Prussia kedak kebala ke jingkot ke jong blay kebala sheneng ke jingkot ke jong blay ha ukres jisu kita kini mat pring ko ban bu ibi hai kini jane ke benta samni ji tu khana chisil ada na koi ke por language chi prolog kita na koi ke por bakini ki prolog kila don ha kata kasih ke bakhadu ban priang no yang Islam mutamai berlangut kini yang lang habui di jaka uwe nak kadiang uwe nak kaman uwe yang hapring sama uwe yang nak kadiang uwe yang nak kaman uwe yang hapring kini langut si perlok yang habui kasih ke bakhadu jong Islam ubarem ubasalai no baca bikin priang yang Islam mutamai kini langut long ba ani tu coy tahu yang si kadiang tahu yang sekadiang lapek yang kiswi kibala lena jang ke jim ke jongu tahu yang sekadiang lapek yang kiswi jang ke jim ke bala lena jang ke jim jongu mat Islam bala lena baru Islam ban salena rahmat jongu bang lapek man pe yang ke jim ke jongu uni priu tak ke jim babe boleh babe kelong ba wang ani dan cibun kipop kibang ngalale ada cibun ki persofi yang aman ke jong play Ada cipun cicing le ke jonga ke bau blame snapa. Wala pai biang ngak cicing ke jonga ke lena minen. Upnai bakar way. Mesti sini. Wala pai biang yang cicing ke jonga. Wala pai yang kita ke bala lena. Wala pai yang sini bala lena. Wala dan apreng jong ke cicing snapa be, bak cicing snapa biang ko mesti. Ada ulang nomor uang. Onu Islam musalena. Ane ke cicing ke jonga. Paro ke bangang im ke de bersosi yo boy. Nangkangan pai sinu priyo ko sinu bayang hakaleng gamon. Priyo bayang hakaleng gamon la yang bala pai sinu jim ke juma bar pai yang jim ke bansawan. Upai yang jim ke bansawan. Baru upai yang jim ke bansawan ni priyo dak dak jim buslai. Luar bulai Islam arajar arulai longgan wan ke tanwif jong ko ke kendai. Priyo bayang hakaleng gamon uslai nomor ba Islam arajar arulai longgan wan ke tanwif. Ke tanwif jong ta ke ko ke kendai. Wala berkat yang kemai ke kecil, wala berkat yang terai ke kata, wala berkat cuma bensai ke kuan, wala berkat yang dia cuma menem, wala berkat cuma benterai, wala berkat cuma menyai, berkat cuma menem ke kecil memenangsi. Beliau yang sekaman berkat kuslai yang Allah syai cuma jim ke jauh. Beliau bapeng. Wala yang lapai cuma bisa kadiang, wala pun sampai, nomor bisa kadiang ubapi yang kecil juga belalai no. Upaya sudah bayang agaman. Upaya samke. Namar bawi sagaman kuslai yang balasai ke jim ke jogo Islam bertamai bersapian. Uliu priu yang apreng. Uyeng how Jesus Christ. Wang ka menen ke jonga. Bawi perlu huslau babi. Wang ka menen ke jonga. Ujisu la penjana. Namar kita lam kuslai syu yang menen. Namar ki pop jonga laklat. Yang jing bakla jonga baru menen laklat. Yang kecilnya itu mempensul payah belai baru menen Yesus lama lagi halau jadi dimana. Baru apa yang nak beri yang segaman yang berkat yang berasal kuslai yang berasal uprosa mungkin ini. Baru apa sih wang pak ngan kuslai nanti dia berasal. Hendak nanti yang tahu bapak yang berasal. I don't worry about tomorrow, wang. I don't worry about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Ngan kuslai yang berasal. Nanti pelaku lawan nem kita ngaklan kawif kebalai jangan kau kecendai. Nanti kumlo bensai gikun. Nanti kainan pray. Nanti kainan bam harus lemarjar arwah. Hanya tangkau ingat tip. Uturai bat ya kalau saya ke jangan pusam ke pecuni segaman. Pusam ke pecuni segaman. Wong ngayeng ha Jesus Christ. Ngayeng ha Jesus Christ. Aku ambu ini kerja berkat ini kerja ni sebab mentah. Hangnu aku bijeng mentah. Hangnu ko piton ha kana jamit ko bamta lakalong hakin dong hakin shot lakalong hakin jaga ko piyen la ni pisong kamo ko ni gowe ke jinkli pi kalong hangnu piyen ha kana jamit ko bamta la piton na ta budan jagaleng gadiang ko kuslai baru bapa piye ko bamnen baru bapa no yo Islam ban salai no nakmat jongo bom sunala ban slow yo play bom sunala ban nyai ha kana ni ko play ni piton na ta buyan jagaleng man baru kuslai ya kana syai ayu ban jaya ke jim ko jongo ni piyen ha ka position jong ta bapreng o pu samhe namar ka da budan ni Jesus Christ hamno piyen kana orang ko jonga ko jong pri ha kana ke jani ko mata aku apa ni fa ban pe lightly ki mat preng
Tentang ni ke jamiat ke pemerintah lingkar-lingkar. Kebeningkong kedai. Pek sedin ubriu bayang sekadia. Kebar kedai. Pek sekmat ubriu bayang sekalian keman. Berkebelai kedai. Pek secerong. Kau ubriu bayang hapring jom kita baru. Kaya kebaca kedai ke jamiat buat nak peleng jom fi pek sekalian keman jom fi badan keting. Kata hari baca mata. Badan nak peleng jom fi ke pek sekalian kedang jom fi namar bafi dan ya kita kiba kiwa syong hapring ke jingdom. Hang lo hiang hari ke jamiat ke pemerintah. Pek sedien, pek sekmat, bat pek secerong. Kuno pi pek, lagi kemat ke kuno pi pek. Hai kena kejamin ke pemerintah. Upaya pek sedien nasi yo ke jam ke jauh. Usne mara jarak pun anis pun ke bangun laban batai. Kadang ke por, anda dah sedang macam senam. Nada masuk bulan April. Oh kejim bam slutu ke kamai keji kampiang jo, kalai kawan kampiang jo, kawan ke lockdown. Nata pada hadiah nak kapten lagi pernah melak watan Malaysia sarsiong, melak banyak banyak try banyak tak melak banyak kedua wahai ngasam. Oh kena kecingnya, jom ni senam mula lain nak senam arjar arbuai. Beliau berpeceding bonsin dak lagi jing babe. Padahal ru nak peleng jing iki bosong sin. Orang mesti menolak pendap ke ke bangi ni temu membangi peleng yo senam ajar boy. Bangi sekian bun nak peleng jing abang pi kilong kuta. Kana nak peleng jing pi bidang ke jikot memba pi yo senam ajar boy. Yang orang sekri bhai peleng senam ajar boy. Kana ajar boy pi pecing sang bontam bani jiwe pi senam ke lain no. Yang orang senam ajar boy dengan sekri bhai peleng tanggal senam ajar boy di senam uba pi klat yo peleng ke jing ke jong pi. Ay sambu nak peleng jing dan kejing kular yo peleng. Man senam bengyo senam thamai. Waraja arbuai la belong le senam. Uba pi bidan sebun ke ba pula banyo ha kejing do jong pi. Ani ko banyo wer ha ni kejamiat ke mamta. Pat ban wer ke mai wer lang peleng ke kon Israel no. Ko Israel tu mau yo ban le no. Kenal guna nak saya pi dah ke mana? Kenal guna nak pelajari pi negeri Egypt. Kenal guna pelajari tentang nak kata ke dunia ke besar. Kenal yang belah lengok. Apa belong ye pi ko ke be ki jong play. Dan kami yang abri pi ban kenal yang Muslim belah lengok. Dan kami yang abri pi ban kenal. Bagi cing kenal kan nyerap yang abri pi ban yo ki jikai. Memang tahu orang cara pu yo sibun ki jikai ke jim ke joma. Ke jikai, kami jikai yang abang nang sene si show play. Ke jikai yang abang tip ball play long balak ban sini. Ke jikai yang abang banyak bang, ban kam show ban sekri kam hai play ban ki sini ke lelino. Bagi jikai ke bang IT kam hai lang jong jim ho play. Snem arjar pu jikai yang abon ki lesson lagi jikai. Or snem arjar pu seleno. Satang kumba artuli balai teliki kenta. Usnem arja arbueng selena satang kumba artuli balai teliki kenta. Kibangi ngidang ha kena ke jamiat ke pemerintah. Kena kuat yang apa pun berkat. Kuat yang apa pun pusan yang kena ke jamiat ke pemerintah. Hasyai yang apa pun bisa jam so usnem bertemai. Usnem arja arbueng usnem mensak cikun mawi. Keri kelamat cibun ke jingit. Keri kelamat ke jingit. Hari kita tangi kena gue. Ublay sumari yang apa depi. Ublay udah ke. Ukrup yang apa depi. Kitapnya yang jom jingit ke jongo. Bangai sekarang ini mencur. Boleh yang kena ke jamiat hadu mentah. Boleh bidang laban baik hadu mentah yang kena ke. Lasi yang kena ke jing. Ya teruk kena nak ketin ke jong blay. Kenapa orang mau ublay? Ublay mesti dah enak yang ke jing jong apa jong blay. Bunsin ni klat yang kena. Bunsin ni don ke jing pang klat bakawa ke jing jong ni. Klat dan nyau. Yang kena bawa blay lale. Nyau tangi ke jing yang ke pengima. Nyau tangi ke jing ke tenju. Nyau tangi ke jing le. Nyau tangi ke jing bama. Nyau tangi ke jing duna. Ni klat dan nyau yang ke jing ku jong blay. Kalau blay dan dekat papi, blay dan dekat pernah. Matai bun apa yang jing ni nama belong kena bengilong kena kena ke jamiat ke pemerintahan. Kebar. Pecahmat. Apa sih Pecahmat. Kena kemudian kambai ke jing jing ke pengai apres di sulai. Kena ini ban pecahmat. Baru pol bukan cuma kena ban pecahmat. Pecahkatong. Kaya katong macam apa jong pi. Kaya katong. Halang ibu yang katong jubo sedien. Yang katong jubo Ahmad. Kena mengilaban mereka kena menyatakan pecahmat katong macam apa jong pi. Akhat penyewer dia pergi ke jong play. Akhat dia pergi perbangan yang nak jamiat. Akhat ini barang kita nyai yang jus kuas nak jamiat tentang. Pecahmat yang jim ke jong pi. Pecah katong kai penne anu senam arja apa. Sengena aku tu jing papi. Sengena aku tu jing susi. Sengena aku tu jing supiau yang senam arja buai. Mau arja buai apa lek pun mon susu. Pun mon pasio. Sekarang orang hakti langwe.
when it's gone and will never return. She said, "Magalala, you don't want passion, no. Lapi yam pang no, lapi kwa Islam ajar boy, sin no le. Nung kita kaya bang kwa ban po, hagan eka po ang tagalong. Perkat yung Islam ajar boy, ayun le na tayo Islam ajar boy. Kuno play nyalam ng tira ng Islam ajar boy. Hagan yung kaya nanti ka mga yagan play, ang Islam ajar boy. Let's see, sa. Sama rang ba, long kumi sama. Let's see ang Islam ajar boy. Let's see, bilang ngam jelok akapop. Let's say bilang ngam jelok apa ke jing kalai. Let's say bilang ngam jelok apa jong ke jing dikat. Let's say bilang ngam jelok apa jong ke jing le iki kam snio. Let's say bilang ngam jelok apa ke jing le iki kam aunya. How do Islam arjar buai kemau guna guai. Islam arjar buai ler bicu kemau yo basak ang ke jing kemau. Unun rak ke jing diau mensin ke jing pangno dipi. Okila le si bunti ke. Anong pi ino Islam arjar buai. Mau ajar buai umday ajar buai. Udah ajar buai. Bodo Islam mo betmai ke jing ke jonga ke jong pi. Sedang berbalai jangai. Don't know let's say kita jangai no play. Kita lapan snap banyak semua yang kita jangan play. Let's say kita jangai no play. Let's say hagi jing shakri. Let's say hagi jing money you. Let's say hagi jing twai. Let's say hagi jing twai hagi jing ro you play. Neng rong pi kini kapur. Saya sisin. Islam arjar kuat. Udah Islam buat tamai. Bawa pilak buat tamai. Ialah kejong hawi. Upol. Ukot yang ada pi kini kejami dong. Wan man besar persyak kata. Ukot ini man baca pasal kadang. Kalian no yang malalai. Karena man pasal orang ini mana. Karena berkat nak bertemai. Jom Islam bertemai. Ujona. Mengalayai. Cakap ulanti kalau play lo payu balai cakap Nineveh. Karena lalai cakap Tarshish. Anda awal payu pergi jingga lo mari jingga. Ukelak kemudian pasal play. Ujona pasal play. Abang payu yang ketinggi jom play Hashem. Yo Saul. Saul balai lah pencitan beng. Usol na pencitan banyak kebalan ke jong play. Usol na pensusi yang play hidup kata tara ke jin ke jong. Hanya yang leti sa Damascus lagi kendo yang Jesus Christ. Balai saya kena janli kena leti sa Damascus we kendo yang Jesus. Kendo yang Jesus ke jin ke jong play. Balai ke jin keli ke balai keli yang Usol. Balai ke Usol na pencitan banyak. Yang kibri ke jong yang kebalan ke jong. Usol keli kena ke jin keli yang atrai ayu ke dia yang abang ni. Usol kela ke pemut. David, hagi jin ke jong. David lalai semua jai ke kibapan susi yang play. Kesan buai ke jing buai jong ke jing ke lagu mut. Orang semua ke try yang musim jom ini apa jong. Pentemai yang musim apa jong try. Kena ke jami ke mengenang try pentemai yang ke jing ke jong. Try pentemai yang ada kon perkat perdang ke jong. Try pentemai yang ke jing ke musim ke jong. Mengenang jan ceme, mengenang perkat ke ba. Mengenang ke berak pensubai ke mon ke jom. Kena ke jamit ke bertemai, ke swi ke bertemai. Bang kuat penong ni pi, ke bangila berlek na tahu Islam ajar lingkong asya bangin jam sya ugelong. Tu kelah ke bermut. Kebar, pai kemat no sya try dong up yang ada pi. Kadu iwae ang ni jamit ke bamenta ke mat pring ke kadu ade. Passionen. Kemat ban menta passionen. Kuno passionen Jesu. Tangsheng Jesus, but tangsheng petu, but no touch kita Hebrew one. Dah kena kami yang kemat ke jangpi, sang Jesus nong belong but no penjanai jang ke jingan ke jangah ke jangpi. Dah kena kami yang kemat sang Jesus Christ. Upolo la besar percaya kadang. Na kami yang kemat sang Jesus. Kecil pelan jemput ke jangah kadi, segai ke bagian jabneng. Na dia nak sang senang jangah beneng hanya kedua nomor kata ni pelan jemput bagi rekam pelan jemput sang Jesus Christ. Ubelong ke ujingan jangah ke jangpi. Apa baik Jesus kita boleh baca malah kita berdoa kiat kita mangkran kita kelut dia slow kita bangla pencia banyak belas lah pemimpin nak jiap tapi mereka dah boleh mereka baik Jesus mereka baik Jesus boleh begini yang kuat nak jiap kita ulang mereka baik Jesus boleh malah baik kita kita ulang mau kuat yang Jesus baik Jesus lagi kuat kita malah Jesus pun baik kita malah berdoa upaya Jesus penyayu. Kalau nangan upaya upaya Jesus, kan utam Jesus jauh yang ada di. Kan utam Jesus kerupi yang ada di. Kan utam Jesus wan kemajan juga jiam ke jauh apa jauh di. Kena jamir, kena swi, udah Islam, bagi kena banyu penai berkaram selain sen nak jemut kat ke jauh apa jauh di. Sen nak jiam ke jauh apa jauh di. Hendak tangga kau yang orang di Jesus ya ini abang cukup.
Jesu uyai ni bom cukup kejingkeli ngaku apin bu yang dia tolong ayu kan jah house nam arajar bu ar ngintip akli yang ni kejo jingkeli ni kan jah ayu nam arajar bu ar kalau kita start percaya yang ka kelam ke balai ni ka kelam tak ka wif ke balai junu kelam ka covid kekendai tuan jah ni start percaya lawan nang pi nam tip lawan jah ni lawan jah dengan buslai nomor balai ngayang baru Jesu ngayang hau Jesu balong kanong rem nomor kita nganong buslai Anong buslay o kubit kekendai balai. Ano yung ngatip o turay o nyalam ya kejim ke jonga. Ngatip ayo kan jas nem arja pua. Ngatip o turay nyalam ya kejim ke jonga. Ngatip o turay nyalam lo hadwa benakut ke lenti. Ono meno asyiteng lenti. Pi kabar pas papa du Jesu kedai gede kowe. Kabar pas papa du Jesu kedai gede kowe. Sampai papa gede gede. Kabar pas papa du Jesu kedai gede kowe. Haba piyai baru Jesu ono meno asyiteng lenti. Haba piyai baru Jesu ono meno ipi apeng kalau ba. Hapiya baru Jesu ni mana ipi apreng jong ke duriau ba kebar benam jeliau ipi kalau benam jelap ipi. Hapiya baru Jesu ona mana ipi apreng ki jengele juga jin ke jong bingla mana ipi ke nuksan bebun. Sidrak Meshach Abednego la prediki hakalawar ting haba ki dan baru Jesu Christ. La pelak im ki. Watang snyo juki im simla im. Dene udan akrab ki sing. Hanai baru dan baru Jesu. Hanai baru dan baru Jesu. Kising jin punya sao yo. Petras udah hagaliang. Marula yai halo jugom lam cepot jelap cepot jugom. Habu don bagi Jesus Christ Jesu clear kekti. Orang tu Jesu namanya. Cuma Pacukan kau itu kapor bagi Jesu ino. Tulis ilu dia mentah tu pian. Tulis ilu dia tu pisang mentah. Don lu kapor bagi Jesu ino ipi. Don se kapor bagi Jesu ino ipi. Imei pa jong pi laban ino. Penmen para jong pi labat ino. Kibi ai ki jong pi kiba don ajan ke dono jong pi labat ino ipi. Tang kali gowe ko apentep. Jesu umji ino ima ipi. Compare. Muslim ajar ko abla bunura ki jiye. Wa mura ki jiye tapien. Wa mura ki jiye tapien. Wa mura ki jiye mut ki babakla. Wa ban ngina ban tep ayu kan ja. Saudong saukun jong kali ka perthai ko ngi Muslim ajar arwa. Ane batu Jesu minyai. Sama Uri Jesu menyai, lengba juga marketing. Lebat Jesu menyai, lengba juga marketing. Maka tangan orang begini kentian. Apa yang tak cembukur? Ngangku selai, ya ke COVID ketendai ke balai, nara kawan nasla perpay. Ngangku selai, nara gede yang am ngenyap, nara yang ibu ngenyap, nara ke COVID ketendai. Ngangku selai, nara yang nyai yang baik ke virus lu. Nomor pengadan baru Jesu Christ, nomor pengadan baru Jesu Christ. Ngamgu selai kan miat lah kan dom kan orang ke jingdom kelaban kak yang percaya. Ngamgu selai lagi dia menyai lebay ke dua urusan aku yang kikon Israel membagi mino nak rije ban boy yang rije ke jing pulang. Ngamgu selai wala nak jingap haban one shem yang ala ni yang ni. Kumbulong sudah majar kue. Sedang kilong yung kelama ke jingdom no ke beri ke jongpi. Haga balang ni do no ikat nong dengot ki mensing ke bakoron. Nangin selai. Nama mereka baik ke jong blay, kiye yang protection basah kilit cami yang song ne, kiye yang protection basah kilit cami yang song ne. Nampu swai sudah majar tu arun jayu, tematang kini gue ingetin, try uang kau Jesu uang, hakme ngalau rengkat lemapi, ada gua good, kau buai no, kini kau berpay, ada gua good, kau buai no, kini kau berpay try uang menum ino api, mereka tak pahai khmat. Peci Jesu Christ belum tang mau petang mau sisa ubala banyak ini kaki baru kadu iwaya ini kentin habu kok wang beli hadiah lagi gaya bro lagi jinja lagi jinjula banyak lembah wang ini kentin sutulan habu kok wang hendai dalam semso how they wine lan sakmat how try I will rejoice in the Lord. Kenapa nak jump in dengan sakmat how try dan wan kubit kat kendai balai. Kalau kita perenjang pergi gunung tuai nak ayo ini nak mereka jimpang di sistem kebangangan mah. Kalau kita perenjang pergi gunung tuai nak ayo ini nak mereka jimpang beng ke kamai keji lagi jing tuai gitu. Kalau kita perenjang pergi gunung tuai nak ayo ini nak mereka kuon lesen dengan dona lagi bayi ke jangan nak keplek ke jangan ini nak dono ke berjangnya banyak. Habaku wong. Hanya sakmen hau tuai. Ujung harga jim ke bola mak dia kita jauh. Ngadu nak clear, ngadu nak sindrom clear, semak cat ke babel ke itu.
Ujung lama di nuto jam. Ada dua kulit macam jobang. Tiap saya job yang belai banyak nasnan. Jobang kuma. Masuk nak ketin macam jobang ni. Henai ngatip orang sis pak jangan wem. Henai ngatip orang sis pak jangan wem. Ia untuk jiwai. Mari dimas left. Belai ni marbau. Ujung orang yang nak ketin. Henai ngatip orang penim jangan wem. Orang sis pak jangan wem. Orang yang im ni dong ta. Orang yang im sudah kibam cikut. Putra suang ini ketin. Hari melangam siapa jom kata kedua kaum. Langam siapa jom kata putra suang ini ketin. Pada ketin sutra dan putra suang. Kau tulai itu penim yang lah. Kalau ada perang jengi kita ngam celap agak jing cersi aja kapop. Kalau ada perang jengi kita ngam celap agak jing cersi aja jing seni bagi kam phala aja nak pakai. Hati pikloin yang berkat ada Petros. Hati pikloin yang berpertah Petros. Kau tulai itu penim yang lah. Lembu tangan saya masa ngam celap agak ni pakai aja kapop. Upawang ni kini ketin upawang. Atrai ayo memang ni lah bagan ni. Atrai ayo memang yang aban ni. Anong bang suggestion? Habukog wong ngan settlement atrai. Ujo wong henry no spa julawem. Petros wong yang ni ketin. Ko atrai tu penim yang ah. Baru wong yang ni ketin atrai. Memang ayo yang atin bagan ni. Jengkeli kada yang berpi. Pilih kuno. Bagi ni kiki bro tuan jauh selama jauh kuat. Pilih kuno lagi kiki bro tuan jauh selama jauh kuat. Tangui jubah menong ibi. Syariah how to rai. Buat kuslai kiki baro. Kentian kita ini nak Jesus Christ orang ni. Kentian kita tiang nak Jesus Christ orang ni. Jesus orang one halapi baro kita tight dan kita kaya jingkit ke jong pi. Yang penjam ni. Berarti kita jingkit jong pi baro. Urai ki hab Jesus Christ. Urai ki jing kuslai ki jong pi. Urai ki jiye ki jong pi. Urai ki jing pang ki jong pi. Urai ki jing selfie ki jong pi. Urai ki jing katang ki jong pi. Urai ki to ki ba pi ma ban solve the day how Jesus Christ. Urai se jong Jesus. Urai se paise la dong Jesus le ye nang ta jong pi. Urai ki failure ki jong pi. Urai ki success ki jong pi. Urai ki jing ba. The good times and the bad times wara Jesus Christ. Un pulang iki jing ku jong ke jing ke jong apa ke jong pi. Ini message belingkot agni ke jamit ke bamta. Asupan ma petunjuk yaki official jong ke jing sing sama tunjuk kino punya ibni ke mit. Asyami ke pol lesi kamdai shu 4 minit lesi latam ni kata. Asupan ma ibni ke pol re jong kwa ben syon ke dono juki be jong play kelong. Syon ke dono juki be jong play kelong. Syon ben pek ikmat ke jong pi yosdam ajar Al-Quran. Bila ben pek syekadiang ben pek yosdam ajar ku ben syubabe. Subinya susi yosdam ajar ku. Ni ben pek kumnu priyo yang haglan gaman. Uba pek dak jing kuslai. Uba pek dak jing artatin. Uba pek dak jing do jing kerman. Uba pek dak man sien ke ban sutru sutau. Kaman sien ke dak abdeng ke jing kumar jimot. Ni ben pek kum pek kumnu boyang abdeng. Ngapek tang chau Jisu. Orang ngapai sino lalena. Ya roh itrai, lemar kalau ada mak ikut kejauhan. Pada orang apa sih kawan sawan? Ya roh itrai, lemar empat baru ya kalau saya bentangan yang hak mereka pun ada jingkmen, lemar itrai unong penim, unong susah macam kejauhan. Tu ni doai. Abuai berkupa jingi bawa beling, nganguk yang main nanti ini, kubur di belingkot ada ke jamit ke bamata. Ngakot ini ada ke jamit mau apa? Ngabi saya percaya kedak. Upon suatu yang jingkat ke makat you. Upon suatu yang tang budak nak jing ke jauh. Wala puslai syu yang balena. Nama kalena. Kana masyu belum pai kada nak keti ke jauh try. Wala puslai yang belasai. Nama kalasai kan be ke jauh pol kalasai ke jauh try. Bo try yang lambai yang jing jauh lasai. Upon wong minta yang bo try. Be saya percaya kata sama kot saya kata jingkat ke belakot yang Utrai yarap ini wait biar slow ini jingkren ni belum kau nak kecil ke jauh ni. Yang percaya boring itu kebiasaan ke jauh utrai dia. Siapa begini nak Islam ada cara puai. Mungkin jauh Islam ada cara puai. Utrai pun Islam ada cara puai. Islam utrai dia jauh jingkren ke jauh ni.
the year of blessings. Usnam jong jingkir ku. Usnam joba me atrabi men peg jing snai ki jome. Haki yeng ki pring jiki bangai ya ke kertang ki jome. Usnam mo me pencalai ma pat priang me ku ma penim bochimen. Min kan doi ki atrabi la kalong haki yeng ki sam la kalong ki jing bochimen ko jong ki. Ben usnam mo bakin wan shibon ki ben kalai ku mot shau Christ Jesus. Usnam mo petamai ki to ki bala klena ya me. Usnam mo petamai ki to ki bala jagai na me. Usnam mo khabya ki sa jisian ki ko thai be. Pemilang try bahalo tame iki baro. Bando usnem ko try. Ubangi akho nanti. Usnem ubamin paro try. Mensim jome. Hapreng jongilang ngay piwe. Bengin long gang kibla dap daw mensim. Pan sekri shirhem yeme. Pan mani shirhem yeme. Pan yalap shirhem yeme. Pan rwa shirhem yeme. Pan ekmen shirhem kwa jome. Namaro nang penem jo awen. Nang penem jo awen. Menekmen ho try Jesu. Matry agni kapodo baro ki bapang bishtam ke jipin kya ke jome ka long ki ngadai ke shem jiye atrai bi ekin ku sai shu numar be matry me ke kuye ke jim ke jongki balar gi min ya le ba ablai ke jiye nu slam atar par kin yaro yame numar ba umne uslam dan ha ke ti ke jome ko pa bi balar gi min ma de ke jimpang ma de ke jing duno ki baye ni ma de ke jing duno ila ke jong jim try ngadai mo uslam no uslam mo tin tla ko mo bi no try nga ai ti hame ki ke baro dagu kami nenda tuan shibun kerikang cepat mesyam kiban ngil apan solusi al muslim ajar puai dagu makan plat atrai ya kerikang cepat kiban mesyam pengalapan solusi yang aman ke jami muslim ajar puai bagi rak atrai muslim ajar puai muslim jom berjigurku bangil apan IT thamai jom berjiam hame nang dagu bom jom tuan jom justus dan dum dasni kiban cikulakta amen.